Manalangin tamo. O igpaning ginuming Jesucristo, pepakit mo karing bansa, ing magligtas mong lugod. Kitmuan ding sablang panawon, karing amano ning metong abayong dalit. Pakiramdaman me, ing kablas niting dalit. Pagkaluban mo kaming siwalang mikanta, king kekang kapurian, kekaba na ning biyemi, at kekaba na niting panawon ning tula. Itingan adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibot, king libro ng dapat, daring apostol. Mintaya Jerusalem isaulo, at pekikwana ng makyabe, karing alagad. Dapot ilangan, manglaplakeyo. Era abot paniwalan, ing tutuneping meging alagad ning Ginu. Dapot seupa ning Bernabe, at pepakilala ni karing apostol. Melinawa na karelo, nung makanano yang pepatilip ing ginukang Saulo, kanitang misan amaglakbeyo, at ingging ginu migsalita yakeyo. Selesena naman karelo, nung makanano yang menaral isaulo, king mitmong tepangan, king lagyo ng Jesus, karin Damasco. Makanyanyang menatiling kayabe-abera isaulo, king pamaglibot do, king kabilugan a syudad naning Jerusalem. Alalang takot manaral king lagyo naning Ginu, mekipagsalitayo at mekyargo karing Hudyo, abyasang Grego, at deti, burireng paten. Inyang nga balitan day tiring kapatad, Tiki Rey Pablo, karing Cesarea, at pepapuntalande, karing Tarso. Milyaripin, king mika kapayapan nyo, ing iglesia, king kabelugan na Udeo, Galileo, at Samario. Meragulyo at miragdagyo membro, king kapamilatan ng kasopan ng Espiritu Santo, kabang susulong nyo, king pamibiyebye, at takot king Ginu. Ing amano ning Ginu. Ika ing kakong purian o Ginu, king kapulungan ning kekang balayan. Kakong panata, tuparan ko, king arapando, ringating takot king Ginu. Manganla at kumabsiring maluka, detang king Ginu magdulap, puryande king kapilan paman, misaplalala. Ding sablang tao, abalure ing Ginu, at kilalanan de. Pasiratang loring sablang bansa, bangsamba king Ginu. Ding sablang mayupaya at palalo, keya dukula. Ding sabla king alikabok meni batan, dukulangan king keyang arapan. Ding anak amibayit king panahon na daratang, ya ing karelang suywan. Ing paying tungol lalahi, balitanan nyo, dikil king Ginu. Ila naman ipasyagda ing keyang katuliran, karetang epa makabayit, ing sablang keyang depatan. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Juan. Anak ko, eta mo sana lulugod, king kapamilatan namo ning amano o salita. Ipakita mo ing tunay lugod,
king kapamilatan ning dapat. Kaniti tamo akilala, king ati tamo, king panig ning katutuan. At mitahimik ya, in konsensya tamo, king arapan ning Diyos. Nung sakali man, liligaligan nakatamo niti. Uling may gitya ing Diyos, king kaya katamong konsensya at balo na ing sabla. Pakamalan kong kakaluguran. Nung nakatamo liligaligan, ning kaya katamong konsensya, panatag tamo pilubluban makalapit king Diyos. Tatanggapan tamo, ing nanumang adwan tamo kaya, uling pemintuan tala, ring kayang utos, at daraptan tamo, itang babietula kaya. Itiya ing kayang kautusan. Maniwala tamo, king lagyuning kayang anak, Yesu Kristo. At mikakalugod tamo, antimo ing inutos ng Kristo. Ing maminto karing kautusan na ning Diyos, manatiliya king Diyos. At ing Diyos naman, manatiliya kaya. At king kapamilatan ning espiritong pagkalubna kaya katamo, abalo tamo, king manatiliya ing Diyos kaya katamo. Ing amano ning Ginoo. Manatili kayo kanako, at ako manatili ko kaya kayo, nga naning Ginoo, ring sangako, mamungayang dakat. Kaliguran kong kapatad, ing ginuman tabeya kaya kayo. Pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Juan. I Jesus, sinabi na karing kayang alagad, ako ing tune tanaman a ubas, at ingig pa ko, ya ing mananaman. Pupututane ing balang sangang mamunga, kakaltasane ing balang sangang mamunga, banlaluya pang mamunga. Malinis na kayong ngeni, uli na ning amanong sinabi ko kaya kayo, manatili kayo kanako, nung makanano kong manatili kaya kayo. Ing metong asanga, eya makapamunga, king sarili na, makapamunga yamo, nung manatili yang makatayid, king tanaman na ubas. Nung kayo manatili kanako, kayo makapamunga, antimo ing sanga, makapamunga, nung eya makatayid, king tanaman na ubas. Ako, ing tanaman na ubas, ikayo, ring sanga, ing manatili kanako, at ako kaya,
mamungay ang dakal. Uling ala kayong arapat na numan, nung makakawani kayo kanako. Ing ema natili kanako, mangariya king metong asangang miyugse, langiya. Dinganti kareting sanga, tipunan nala, iyugse king api, ban madulukla. Nung manatili kayo kanako, at ding amano ko manatili lake kayo, adwan nyo itang nanumang buriyo, at mi pagkalub ke kayo. Mi paligayan niya ingig pa ko, nung mamunga kayong dakal, at king makanyan na paralan, maging alagad da kayo. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Good afternoon pong pasibayo kaya kayungan. Paki-greet tala pong good afternoon din kaya katamong kalele. Subukan tamo po. Good afternoon po king kaleleyo. Good afternoon po king kayabeyo. Paborin niyo pong Tagalog-English ya, ining kaya katamong homilya. More or less ho, nakita niyo na ho yung ganitong eksena. Ano yon, Father? Yung maliit ho na bata, iyak ng iyak, uncontrollable yung kanyang pag-iyak. Karga ho siya ng isang babae. At yung babae, sinusubukan siyang ipaghele, pasway-sway, sinusubukang pakalmahin. Pero wala pa din. Uncontrollable yung pag-iyak ng bata. And then the lady would start trying different toys para lang malibang yung bata. Pero wala pa din. Tuloy pa din ang pag-iyak ng bata. Until another woman would emerge sa eksena. Very quickly, itong babaeng pumasok sa eksena, kukuhanin niya yung bata, kakargahin. And magically, the baby or the little child would stop crying. Yung bata ho, yayakap pa yan ng mahigpit, ilalagay yung kanyang ulo sa balikat ng babae. And that's the point that you already know that the second woman is actually the real mother of the child. Bakit ganyan ho yung reaction ng bata? Natural ho dun sa bata na yung kanyang tiwala, yung kanyang dependence, nasa kanyang mama. Yung mga nanay naman, on the other hand, napakatindi ng kanilang bond. They are so much connected to their little children to the point that naiintindihan nila yung iyak ng kanilang anak. Alam ng nanay yung iyak dahil sa pupo, iyak dahil sa wiwi, iyak dahil sa dede. Naiintindihan ng nanay na yung iyak dahil may masakit na nararamdaman. Iyak dahil kulang sa tulog. Ganoon katindi yung kanilang bond. At palagay ko ho, ganon din ho ang religion nating mga Katoliko. Pumupunta ho kayo dito, hindi dahil sa mga ritual. Hindi ho yun yung pinunta natin dito. Nandirito ho kayo, hindi dahil sa rules and commandments ng ating simbahan.
Linggo-linggo ho, pumupunta ho kayo dito, hindi dahil ito ay isang association, hindi ho ito Sunday group, hindi ho yun yung punto ng ating religion. Dahil ang ating relihiyon, ito ho ay matinding relasyon. Matinding relasyon. Katulad ho ng relasyon ng isang committed na nanay sa kanyang mga anak. At ang image ho na ginamit dito sa ating reading, a mother tree and its branches. Tayo daw ho yung sanga na nakaugnay, nakadugtong doon sa mother tree. Mas naiintindihan ho ng mga bata ito sa lengguwahe ho nila, yung dugtong, ito ho yung embrace. Sa lengguwahe ho ng mga bata, ito yung yakap na mahigpit. Pero sa lengguwahe ho ng mga matatanda, ito ho yung tinatawag nilang kapit, kapit na mahigpit. Pero sa lingwahe ho ng ating Panginoon, yung linya ho na ginamit ng Panginoon, remain in me. King Kapampangan, manatili kayo kanako. Paulit-ulit ho iyon. Dito ho sa ating pagbasa, manatili kayo kanako, nung makanano kong manatili kaya kayo. Ulit-ulit. Dito ko ho naiintindihan yung aking nanay. Pag pupunta ho kami ng palengke ng San Fernando, papunta pa lang ho kami. Sasabihin niya, katatabili, hanggang ng Malyari, katatabili. Pag nandun na ho kami sa palengke ng San Fernando, nakita ho ng nanay ko, sangkatutak yung tao. Ulitin niya ho yung kanyang habilin. Katatabili, hanggang ng Malyari, katatabili. Ulit-ulit. Ganoon din ho ang ating Panginoon dito sa ating reading. Para ho siyang nanay, paulit-ulit, remain in me. Remain in me. 8 beses hong nabanggit yung salitang remain in me. It is God's ulit-ulit way of telling us, stay with me. Kahit anong mangyari, stay with me. Bakit? For as long as we remain in the Lord, we will be all right. Nagsisimula ho, problems, they begin and they multiply pag nagsimula kang humiwalay, bumitaw. Nagiging problemado, komplikado, pag nagsisimula kang lumayo. Kung kakilala niyo ho yung katabi ninyo, pakisabi ho sa kanya, kapit and you will be all right. Sige ho, pakisabi sa katabi, kapit and you will be all right. Sa mga nagsiserve ho sa simbahan, pagod ho kayo sa pagsiserve, kapit, you will be all right. Mga nagsiserve ho sa simbahan, papalit-palit ho yung pari na dumadating, minsan weirdo, minsan mabait, minsan kasundo, minsan masungit, kapit, you will be all right. Katapos ho ng misa, meron ho kayong kapamilya na nasa abroad, nagtatrabaho, text niyo ho. Pakisabi sa kanya, kapit, you will be all right. Kung malayo ho yung magulang ninyo, yung anak ninyo sa inyo, i-message niyo ho, kapit, you will be all right. Marami na ho tayong kwento ng pagkapit.
Father, anong kwento ng pagkapit? Hindi ho ito yung kapit sa kapangyarihan, kapit sa ari-arian, kapit sa maling relasyon, kapit sa bisyo. Hindi ho yun yung pinag-uusapan nating kapit. Lahat ho tayo may kanya-kanyang kwento ng pagkapit. Ano ho itong mga ito? Yung mga pagkakataong kapit kayo sa tama. Meron ho, hindi ba? Pagkakataon na kapit sa tama, kapit sa pangunawa, kapit sa paraya. Sige na nga, hayaan na nga. Kapit sa ikakaginhawa ng iba. Please, don't let go of this. In time, they will bear much fruit. It may be not in your lifetime, pero baka sa lifetime ng iyong apo. Don't let go of this. Yung magagandang pagkapit, don't let go. They will bear much fruit, not in your life, but maybe in the life of others. Di ba ho, ganun naman ho yung bunga? Yung bunga, lumitaw, hindi para sa sanga. Yung bunga, lumitaw, palagi para sa iba. Tingnan niyo ho yung ginawang pagkapit ni Santa Monica. Kapit sa pagpaparaya, kapit sa pasensya, kapit sa pangunawa. In the end, nagbunga. At yung bunga, hindi para sa sarili niya. Nagbunga sa anak niya, si San Agustin. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tuto, linalang King banwat yato, kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginutam, pengli kang paya ning Banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng payang Poncio Pilato, mipako King Cruz, metet mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubli ang mebye, pepetas sa banwa, makaluklok, wananing Diyos, ikpang mayupayang tuto. Kung may ngamate, sasalpantaya kung King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasubli, miheding. Manalangin tamo bilang metong balayan, karing kaya katamong panalangin, nga tamong sumabi, o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para king tanaman ng ubas, ning makalagana pa iglesia. Banding kayang talasal pantaya, manatili lang kasanmetong ng Kristo, ibiyebye king lugod na at palaganap, king kayang pamakidamayan at pakamal, manalangin taking Ginoo. Para karing Kristiyano, karing bayong iglesia, ban maging masigasigla king karelang kasal pantayanan, para karing talasal pantaya, karing matuwang Kristyanismo, ban ela milako masabal king karelang kasal pantayanan, para karing sasal pantaya, karing mipasakitan na iglesia, ban matataglang talakad at mantabi king metong at metong, manalangin taking Ginoo. Para karing mananaman ubas at ding sablang ortelano, baning karelang obra, mikasapat tabunga para kaya katangan, ban alametong mang dumanup o kumawong pasibayo, manalangin taking Ginoo. Para karing ginulot king Santa Iglesia at kang Kristo,
ing makayagyagdang alimbawa ring maya pagkristyano, ibalik do sana king dalanan ning Ginoo, manalangin ta king Ginoo. Para karing sablang komunidad kristyana, kumatmulasan ng ligaya, uling balo tamong kaluguran na katang Yesus, at makirakeya karing kakatang kapigaganakan at matulang penandit, manalangin taking Ginoo. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Igpa, pakiramdaman nyo la po sana, rening kaya kaming kayadwanan, dinan nyo kami pong sikanan kalawat kaya kayo, nanumaning kaya kaming dalanan king biye. Papanatilian mo kami pong mabunga, lalong-lalo na mamungang mayap at masalese. Itingan adwan mi, king kapamilatan ng Kristong, Ginumi.
Manalangin tamong kapatid, maniting kaya katamong dawon, matanggap la, arapaning Diyos, sigpang mayupayang totoo. Ikpa, kapamilatan naniting banal pamilibayan regalo, darakayanan mo kami, kingkekang dibinong biye. Ipagkalab mo sana, ing sablaming gagawan, patnubayan, ning belwan, ning kekang lugod. Itingadwan mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Ing ginuman tabiya kaya kayo, iyat nayo ring pusuyo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Karapat dapat mo binigpa, ing pasalamatan na kang parati, kabang mabibiya kami pa, at kabang masikan kami pa. Pupurian na ka king lubos maragul at tula, kaniting panahon ning pamanyubling mebye. Inyang i Kristo, meging sakripisyo paskwal miya. Kaya dinatang ing munag ning bayong panahon, ing makabang pamagari ning pamikasala, migwakas na, ing mipahama kayato, mirinan niyang bayong biye, at ing tao minsan pa, may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ne ing mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring anghel, karin king banwa, darilit daing kaya kang ligaya, makyabe kami, alangtok ng babye kapuryan keka, inyang ngamingang kakanta. Tunegapin banaloy pa, ikamu ing panibatan ning sablang kabanalan. Uli nito, pagparalampumi, pabanalan mo sa nareting ayin, king espiritu mo, banparakya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami dawon kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinwa ng Jesus, ing tinape, pasalamat ya ko, piraso ne, binyanay ka ring malapit ng kakaluguran, at nga na, tanggapan niti, ikongan, at kananye, iting ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuha ng Jesus, ingkadis. Pasibayang pepasalamat kaya ko, binyan ng kalis ka ring malapit ng kakaluguran, at nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo, at lang anggang tipan, amibu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la, ring kasalanan. Daptan niyo iti,
bilang kapigaganakan kanako. Pasyagday misteryo ning kakatang kasalpantayanan. Igpagaganakan mi pungeni, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Inya darawon milakeka, ing tinape ning bye, at ing kalis ning kaligtasan. Pasalamat kami kay kaigpa, uling pasibayo, pepalyarian mo pamuring, makadalakad kami, kingaldo iti, makasuyo keka. Mapakumbabaming anyawaran, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami, ingatan ning banal Espiritu. Ganakan me sana igpa, ing kang balayan, makalaganap king meto yato. Maging ganap kami sana, king lugod at kapibabatan. Kaya benang Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at din kaya kang pari. Igpaganakan mo lang naman sana, lalong-lalo na, ding anak mong tinipon mo, at sukeng arapan mo, kaniting kabengyan. Ganakan mo la rin karelang pamilya, akarelang panalangin, at lalapit kaya ka. Panalangin mila naman igpa, ding kapatad ming pepaynawa na, maninayang subling miye, ding sablaming mayaw na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kaming karapat dapat magkamit, king bie alananga. Bankayabe ng Maria, ing birhen ni Duning Diyos. Kaya bering apostol, ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabanan ning panawon. Purian nakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alananga. Bilang anak na ning Diyos at mikakapatad, manalangin tamo, king kakatamong igpa.
Ikabos sa makamisanoy pa, king sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan, king panawon mi. Banking saup ning kakang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan, miligtas, king sablang kaligaligan, ning biye. Kabang maninaya kami, mipnong kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, at ngeni, sasabihan mo kaya kami. Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babya ko kaya kayo. Hemo sana babalikdanig pa, rin kaya kaming meging kakulangan, nunelawen mo, ing kaya kaming kasalpantayanan. Pamayaban met bilugan, ing kaya kang balayan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiat magari, manggaman, king alananga. Ing kapayapan ng Ginoo, parati sanang manatili kaya kayungan. Pakita mong ining migakan metong tamo, king kapayapan. Peace be to all. Kaluguran kong kabatad niyo, ing kordero ning Diyos, Jesus, amlilako king kasalanan ning yato. Mapalad tamo, at kapilan man, manatili tamong mapalad, ikatamong mayawos, king apuna ning kordero. Potang mapupus na, ing biyata ketiking yato, ing katawan at daya ng Kristo, sadsad na katangan sana, king biye alananga.
a food for you. I give myself for you. Many the grains, but one in bread. Many the grapes, but one in wine. Many are you, but one in me. Many are you, but one. I laid my life for all of you. My love I live to see you through. Learn to love as I love you, and to believe in me. We shall be one in love. Maya pa bengi po kay kayungan, mapilan mo pong paganaka at kapabaluan. Bukas po king kayakatang pong kalimangaldo ning kayakatang nobenang misa, 5:40 po ing kayakatang nobenang panalangin at alas 6 na po ning bengi ing kayakatang misa bukas. Ating magmisang paritang po bukas, ing kura paroko ni Lord's Ascension Parish, Reverendo Padre Conrado M. David. Ating mag-offer po bukas ding manibatan po king Barangay San Lorenzo, Lagundi, ding kaya katamang katekista, ding Knights of Columbus at Senior Choir. At kaya pong daratang akapiestan, ding kaya katampong oras ning misa, 6:30 na po ning abak, alas 8 ning abak, magmisa po ing kaya katampong Arsobispo Florentino G. Labarias, ating kaya pong Arsobispo Emerito Most Reverend Pasiano B. Aniceto, alas 8 la po king kapiestan. At kay bot, 9:30 na po ning abak at 5:30 na po ning kapanapon.
Kaya ba na po ning misang 5:30 ning kapanapon king piyesta, talo kiya po ing kakatamong prosesyon. At payabot na naman po ning kakatamong piyesta committee, deta po pong epa mo may kasali o may kasaw para king raffle bingo, at sila po yata kitang harap pasbul mayul, worth 200 pesos siya po, ang adwanda pong kasopan kaya kayo. Atin niya pong bingo card, atin niya pong raffle. Kita pong bingo card, atin niya pong Anima Games, atin niya pong prizes, siyempre. At kita pong raffle, atin niya pong 10 consolation prizes, atin niya pong 3 grand prizes. So, entitled na po ni kaya raffle bingo, alang masasambut, karing sasaw. Yung proceeds na po ni kaya pong raffle bingo, yapin po yung i-develop na po ng parokya, ini pong side na po ng madre. May turnover na po kasi kaya katamo ining grounds daring madre. Auling miras na po kaya ang buwang gintuding kaya katamo pong Benedictine Sisters. Ngini itang po yung mag-develop kin lugar kini. So, yung plano na pong among Arnie, sana po sopan tayo, maging Balamo Park tayo po, itang pong parokyanos ng Santa Monica. At kinaguna po ni kaya katamo pong kura para ko yamong Arnie, pasalamatan tala po din mag-offer kaniti pong kapatayal doon yung kiyakatampong nobeno. Then pong minibatan kin Santo Domingo Village, Balas, Dancing Gas for Christ at AD 1581 Choir. Dakal po salamat kaya kayo. Antimurin, pasalamatan tayo po yung kiyakatampong pare migmisa. Regular niya pong sasab kaya katamo. Ing director na po ng formation, king Mother of Good Counsel Seminary, Junior at Senior High School Seminary, High School Department, Reverend Father John Floran Cortez. Dakal salamat amo. Kita mo po, dakal salamat at may pabingi po. Manalangin tamong. Igpa, manano na sanang iting Santa Misa, di na kaming bayong sikanan, bayong parasan. Idala na kami, king meto nga bayong bie, akayabe mo. Itingadwan mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Ing ginuman tabiya kaya kayo. Bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos, kaya bering kaya kayong pamilya, at kakaluguran king bie, king lagyuning pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Ing misa may arine, umen ako king kapayapan, Alleluia, Alleluia.